kita majua-jua. Ia masih erbanca ukur pria. Yesus esin jadikan kita buah. Yesus teman galus wari berngi. Kuasana labo kapan tersibari. Biakna bali menderbih gundari. Yesus esi nampati ras kawali. Shalom, majua-jua man banta krina kekelengan di Tuhan. Meriahu kurta, jumpakah kita ibas renungan ta. Guna ngalokan kata di bata kekelengan di Tuhan. Mari ras kita artoto kita. Ipuji kami kam di bata simbelin. Ipuji kami kam di bata sir kuasa ibas Yesus Tuhan kami kelang atendu igejapkan kami ibas jam berpagi-pagi enda. Bujur Bapa karena kelang atendu. Bapa kami sini surga pegegehi kami guna ngukuri kai sini suratan Tuhan. Guna dalankan pe kai sini suratan do ibas kegeluhan kami. Berkuasa kam Bapa, pegegehi kami, artoto kami. Ibas Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kekelengan di Tuhan kata di batas sialokan kita ibas wari enda. Tersurat ibas 1 Korinti bindu siwa ayat 22. Nandangi kalak si merampok kini terkena, bagi ia eka aku, gelah kudat ia. Aku enggo jadi bali ras krina kalak, rikutkan paksana, gelah banci deba-deba ia kuselamatkan, alu krina dalan sipayo. Kekelengan di Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kita arah nats renungan ta enda karena prinsip pelayanan raspe cara rukur si luar biasa ibas berita. Bagaimana Paulus nurikan tanggung jawabna selaku perberita si meriah. Alu kata si diban kekelengan di Tuhan rutang pusuhna. Antaram gelah min kalak ngalukan Kristus sebagai juru selamat. Maka guna sitah maka Paulus ipeterukna kelepana nandangi antaram jalma. Ibas Paulus nggit peteruk bana tentuna kekelengan di Tuhan si jadi usihenna Kristus singgit peteruk bana. Jadikan Paulus dirina si meterukna galah banci i elainan terem jelma enda hal si luar biasa. Seterusnya maka terida Paulus ngit peteruk bana alungkit ngalokan kalak sidiban ugalidna. Artina kekelengan di Tuhan adiras kalak Yahudi bagi kalak Yahudi ia. Adiras kalak Junani bagi kalak Junani ia. Bagaimana adiras kalak si merampok kini terkena. Bagaimana ia. Artinya kekelengan di Tuhan, Paulus labo ipaksa kena bagi ia. Tapi justru Paulus rebahan pendekatan. Git ia menyesuaikan diri. Alu tujun gelah min seh berita keselamatan Sitape maka Paulus irga kena budaya silit ibas pelayananna.
man Paulus budaya adat istiadat entah kebiasaan si lain-lain jadi dalan guna berita sebab man Paulus kegelangan Tuhan ada si luar biasa keselamatan kalau si dibahan lebih penting asamkan kenyamanan pribadina. Maka kegelangan Tuhan arah renungan tak endai singetkan man banta maka melalat dalan nehkan berita semeriah. Penting kalau kita ngukuri uga cara berita kenca berita semeriah uga sikap ta guna beritakan Injil Adi Paulus kekelengan Tuhan Paulus git ia peteruk bana git ia menyesuaikan diri git ia rebahan pendekatan tujuan ema gelah enteram kala nalokan keselamatan ibas Kristus nari maka mari kita singgo nalokan pendilo di bata guna berita jadilah kita berberita si fleksibel kalau sidang perkuah hati jadi pasu-pasu guna kemuliaan gelar Tuhan. Terpujilah gelar Tuhan dibatasi masuk-masuk kita terina. Mari ras kita toto kita. Terpujilah kam Tuhan ibas kami nggo ngaloken katandu. Bujur Bapa nggo iorati kami katandu. Pegegehi kami anak-anak do ibas nohken berita si mawariah. Ibas Yesus Kristus kami artoto. Amin.